min kulli masalin fakkeenya hunda gooneef jechuudha. Waan silaa isaan itti haajaman waan silaa namni ittiin qaceela ja'amu tokko nurraa nafne jeema rabbiin. ما فرطنا في الكتاب من شيء نكم يجوتي جاني نكون قرآن خيزتي واتقى لنا بمن يجون وان نمني اتهاجمو وان أمني نمني مسلمات وكتهاجمو وان نمني كأجلو في اتهاجمو تكا ينم بفني ولقد ضربنا جتون نقول للناس المناماتيف في هذا القرآن قرآن كان خيط من كل مثل فكين يوندني قول لعلهم يتذكرون ها غرف من يفجت جتشودا إسانو من غرسو في akkuma laalanii dhiisanii fi mitimma quraana arabiyyan jeekun garagalee immaatiis qara'amaa afaan arabaa haala ta'een inni kun ghayra zii'i wajin jechuun khadaban qabne jechuudha bakka takkatti illee daban qabu laa quraanni kun eeyyuwa la'allahum yattaquuna akka isaan rabbi sodaataniif jecha fakkeenya adda addaa san gooneefi hin gorfamne gaa ilmi namaa kun cinaan tokko akka maa goonu jeema rabbiin hujuma isaanii galata galchuudha malee maaltu jira de ammaasis deebi'ee daraballaahu jechuun rabbiin ni godhe masalan jechuun maymaaka yookiin fakkeenya godhe je rajulan jechuun gurbaa tokko fakkeenya godhe fiihi jechuun isa keessatti shurakaa'u je namni baay'een ka wajji qaban jechuudha shurakaa'u jechuun shariikan hedduu wajji qaba mutashaakisuuna shariikan kun ammoo kawallolan jechuudha إسان كنون دنو والإنتاء الله لما متشاكسون مال مختلفون يجو أبي ما نسانيتو والإنتاء إنو يجو دا يجدوا عصونيت ولت أرارتون دن ديتو مجرى ونقوم فدو في خصم فدو في خقوم فدوس ولد قبل تتوكو هاي نمني هدو ولك أبو نمني هدو نساك أبو سون أمو والإنتاء ماسيس إذا كان ربي فكين نيقودي هو رجولا جيشون أما قربا براتوكو نيقودي salaman jechuun qulqulluu kata'e lirajulin jechuun gurbaa tokko qofaaf qulqullu kun nama tokko qofaatu kophaa qaba tokko immoo shariikan baay'eetu wajji qaba shariikan sun hundinuu waliin ta'an kunis akka kun ergatun fedhu kunis akka inni sun ergatun fedhu namu anumaa ergata yammaas isuma kana jecha wallolani innummaanu jidduma tanattu hiraarame maas mee jara lamaan kana hal yastawiyaani je mee jarri lamaan kun wal qixaa jemmagaa gurbaan gabrichi nam tokko qabuu fi kanamni hedduu waliin taane wali qabu sun amma dhuga tokkumaa jeme masalan fakkeenyaaf hinjaa mee fakkeenya kana gadi laalaa jemma masaaniyaanuu kun okkama barma lama lamaan deeman saniifuu namni naaf gabra ta'ee ana qofa gabbare akka nama gabricha namni tokko qoftiin qabu saniiti je namni immoo wantoota naa gadi jiru gabbare akka nama rabboota hedduu qabuuti je akka gabricha tokko kanii goftaaleen baay'ee wali qabanii sanii maal godhu if rakkiftan je maal godhu na dhiiftanii waan biraatii gabra taatan je anis akka isin naa gaditti waan biraa gabbartaniin fedhu jarri silaa isin gabbartan suniisi na gabbaree gasiin jeetti akka nama biraa gabbartuun fedhu hundinuu waliin feenu bakka saniifuu duubaree nama tokko jalammaan deebinee gabrummaa kanaa tana maa filattan je'emma rabbiin alhamdulillah je'ee faarsemma faaruun ka rabbiiti inumaa fakkeenyuma kanaa tana isin fiduurrattu alhamdulillah dhuguma hafaaruu akka godhatu rabbuma wani rabbii gadii sun hin faarfamtuudhamma eeyyeen kuni fudhatama qaba bal aktarum laa ya'lamuuna je irreedduun nama kanumaa hin beekan fakkeenyuma kana dabaafachuun dandayan je irra baay'ee namaa jechuudha yoo rabbii gaditti nama biraa gabbare rabbiin nan dhiisuu tana wal cinaa qabee ilaaluun beekumma dhuguma amma fakkeenyaaf namni sheekota adda addaa bira dhaqu sheerii tokkomma fakkeenyaaf hadiraa dhaabee yoo gattaa'e sheeka kana bira dhayxee kaan bira dhaquun fedhu kanaa jee eegana bira dhuftetti hadiraa nama biraa dhayxe taanaan naafi ati ulii waliif xilaata sin fedhu kuunis ammaasiisi akka isa san bira dhaquun fedhu kuunis akka san bira dhaquun fedhu inni jidduma sanattu hiraare sunis yoo raafe maaf tajaani kunis yoo raafe maaf tajaan kunis yoo inni hafe maaf tajaani kanaafis sangaa mooludaa geeysa kanaafis ammoo hataaraa bunaa kenna yoo fedhe kaaniifis ammaasis ooyiruu cinaa tokkofaa oomishee geeysaa fi akkanuma jidduutti bakka namni cinqamu jira jechuudha
maal irraa kanaan if rakkiftan yoo anuma qofa gabbartan hooje ana gabbarraa waan isinii gadi san hunda isinirraa hin dhoorka takka umaa isin hin gootu wal cinaa qabaa laala'a. Alhamdulillah rabbii jaabar ifumaaf ifaarsa gaa dhugumaan faaruu akka godhataa baga ifaarsa mayne kasini alhamdulillah jechuun faaruun kanuma rabbiiti wanni isaa gadi gabbaramu sun hin faarfamtu anuma qofa faarsaa jechuuf deemu inumaa fakkeenyuma bareedaa kana isinitti himnaanu tanumarrattuu rabbiin faaruu akka godhataa'u dhuguma innaka mayyitun jeemaatiif ergamaa rabbiin garagalee innaka jechuun ati yaa ergamaa kiyya mayyitun jechuun du'aaf teeysa wa innahum mayyituuna isaanis du'aaf ta'an meeyit jechuu fi mayyit jechuun garaagarummaa qabaa jedhan mayyit jechuun haganaa du'aa ta'u jechuu meeytiin ammoo ka lubbuun keessaa baatee kutte jechuudha saniifuu rabbiin amma innaka meeyituun hin jenneen lubbuun hoggis keessa jirti maaliif tanatti hime dhiiroo saabotumaa ugorsuufi jedhan akkasuma isaa tasgabbeessuufi yaa ergamaa barsiifi jarri mushriktoota akkanatti warra kiftan kunis addunyaa irratti hafuun teessanii atiis ni duuta isaanis ni du'anii isin hundinuu galata hojii teessanii harkachuuf teessanii atimma isaanii jecha rakkatinii obsi jeen himma rabbiin amma abbaan bakriitiis gaafatti umar ibn khaxaafaa ayata kanaan karaa deebise jechuudha innaka mayyituun wa innahum mayyituuna jebbaan bakrii ol ba'eemma umar ibn khaxaaf ammoo seeyfisaa qabatee meenamuma ergamaan ni du'eyyuu ammumaan mataarraa kaasaa kun nama ergamaan feene tokko as baha jee ummata wali qabatee asii jidduu kanatti dhiichisa yan umar kanamma abbaan bakrii dhufeetuma kaman laalee bira kuteyyan ol baheetuma waan rabbiin ayata quraanaa keessa jeesan innaka mayyituun wa innahum mayyituun jee ayata kanaa wajji wal qabatu baay'ee fidimma jarrummaan saabotaa tokkuma ta'anitti ayannummaan sun akkuma waan yeroo san abbaa bakrii rabbuuteen nu fakkaatti akka waan duraan hin dhagayin jechuudha. Bargaa kana ta'uun isaanii jaalala ergamaadhaaf alayhi salaatu wasalaam qabanirraa wanni kun dhufte jechuudha. Abbaan bakriitiin maal jedhee man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata jedhe. Namni durumaanuu nabi muhammad gabbaraa turtan nabi muhammad du'e ilma namaati inni fi waman kaana yaabudullah namni immoo durumaanuu rabbi gabbaraa jiru fa inna allah hayyul laa yamuutu jedhe. Rabbiin jiraadha hinduu uunootti fufaa jechuudha. Kammoo duraan nabi muhammad gabbaraa turtan nabi muhammad du'e jedhe. Sawbaasanitti abbaan bakrii umar jechu bakka deebi'ee qaamni isaa akkasuma wal gadhiisa boo maalumarraan jira durumaanu anuma akkana ta'e jedhee maasiisi if duuba deebi'ee dhifate jaalala ergamaa jaalaturraa wanni sun itti dhufte malee waan biraatii miti jechuudha. Thumma innakum duuba isin yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa inda rabbikum rabbii keessan biratti taqtasimuuna walloluu teessayya achitti fuulduree rabbiitti wal falamuu teessan eenyuuf eenyu wal falma dhiiroo achitti warri asirra wal miidhachitti walirraa baafata kun beekamaadha. Asitti maasiis warri wal gabbareesse gabbaraa fi kasilaa gabbarame sunis achitti wal loluu ta'an ayyoomiin na gabbarisi hin jenne aboo jette guyyaa kanaa jettee waan malee waa meeqa nutti himni ati humnaan nu sodaachiftee kan nuti si gabbaru nun gooni ati je'aniichitti booda wali garagaluu taa'an jechuudha. Achitti haadaani khasmaan ikhtasamuu fi rabbiim je mushriktoota fi muumintoonni kun khasmaan jechuun diina lama jechuudha. Ikhtasamuu qawallolan fi rabbiim tokkummaa rabbii isaanii keessatti achi wal falamuu teeysanii asirratti naftanii ganaa fuula dura achi waliin deemtayya subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin